الشخص هفالي فؤاد علي حيدر قيتان وهفالي وينا وحمه هفالي وي دسبيكي ازوان بيرتينم بجنا خل بروان التوينم براستي يعني او هفالي مي دلال او هفالي مي هيجا او هفالي مي جو هفالي سروكاتي بون ايگو خديه بنگهه بون ايگو خديه اساس بون ايگو وان بنگها پکه که دانین هفالي سروکاتی بون براستی او بون ام جی گلکی البروان کتن براستی هفالنی هیجا بون يعني كده واني بسالاها بون دمي زور وزحمتيه ده دبن زلمة تركاده دوان چياده يعني وان دمانا روحي خو فداوي كرن حتى خوغاندن في آستاهاني خسكانها او جي دناف مدى بانايا ودناف هفالي خوشي دبانايا وفي پيمانا سروكاتي رگو پيمانا سروكاتي جيدا براستي پيمانك نه هندق بو براستي ما دسبيكي يعني پکكي سروكاتي وهفالي خو آوا كرن وان پکكي آوا كر و پکكي بداوي جي بكن هجار نفكرو وفلسفة سروكاتي بايا وهفالي ويجي بير آلي كاربون براستي او جي خديه كدك مزن بون ايرو امند غاشتن في آستاهاني دنياي حميل ما ندما حيري ودنياي حميل ما قداري جي ندكر اف پياما گو سروكاتي دا براستي نه پيامك بچوك بو پيام جي دنياي تباير ربو نه ملتي كورتاني بو چه طائفه دناب مدجي او جي گركي ويا باش فين بكن دستك بدن آلي كاريه بكن خنو بكن بفي پيامير گو حتاني دولتا ترجي ايده گوهرتنا بخار چيكه گوهرتنه گو انها باري گو سروك جارا داوي جيدا سر پيه خواه براستي نباركي بچوك جي ام جي تبا دبن و ام جي پير آلي كار دبن و ام سوزي خواه جي جارك دي جي بسروك خوار ددن بوی پیاما گودا وی قرارا گودا ام وی قرارا سروک خورانه اف قرارا گودا گوهرتنه چه که یعنی ایده دنیا همه زانه پککه اف 5 ساله وی لبر خدا دولت عزمان کاریبون وی بشکنان دانایا جبرگو بنگه وی فلسفه سروکاتی خورد بو کسی گو بون آلی کاری ویجی و گو وی ملت گو پیر سوز دا براستی پیر خودی سوز خوشی در کتن لبر خودان حتانی روژا گو سروکاتی اف قرار داویجی درخست دف سروک خوشی برا ندان یعنی هر دایم دلی مده بود مجیه سری مده بود مدگود عجبی وی سروکاتی آنا چه قرار درخوی چه پیمانی بده اف پیمانا گو دا داوی نجبو کردا تنیش جبو همه گله ترکیش ترکی جی گرکی لوی گداری بکه گوهرتنا خوی نو چیکه او جی خوش وی ازمی خلاص که هگر نبه تبله نبه ترکی جی و زور و زحمتیا بکشینه و تیک جی هر جبر گو قراره گو سروکادی دان نه قراره بچوکن نه قراره هندکن نه قراره مثلا والله بيجم 2 انسان و 4 انسان آیا مثلا ملتكي بمليونا لدورا سروكاتي بون كو هر كسكي بانگي خدان گو ام تبل في قراره في بانگي دبن گركي في قراره في بانگير دولتا تركي خبي گوهرتن ناتو خبير بگوهر جبرگو ما 5 سالي نشر دولتا تركي تنيت كر شر دولت دنیای حمی بون شر ناتو بون گیش لما کون بون ام خودی قرار و فلسفه و خودی سروکاتی بون امش قرار خواه دانه کتن و ام تیک نچون ام خودی قرار بون دنوتی وانا ده چند جارا و جارا سروکاتی شر سکناند ترکی خواه نگوهرد هر چو ترکی لواز بو و ضعیف بو و خواه نگوهرد یعنی بنا نگو امش قلس بونا خو ما شر سکنات قراره گو سروکاتی دام پیک تانین سروکاتی دگو اونه شر بسکنینن
چند جارا هەواڵ دەچوون ترکیش بۆ گروپێ ئاشتیە ترکی ئەو دەگرتن و داوێتن حەبسا یانی وێ چاغێ بڕاستی گەرەکی ترکی خۆ بگوهرتایە هەنەوە دەمێ خۆنەک هات گورتن ترکۆ تۆرزال فێم کرد گۆ وێ پەکەکێ هەر وێ خورد ببێ و قەلس نابێ سەرۆکێ خۆ کوشتن سەرۆکێ خۆ کوشتن و تۆپ و تەنقی خۆ شغۆڵاندن ئەم نابێژن مەژی شەهید دانانی مەژی بسەدا مەژی بحەزارە شەهیدێ خۆدانی ئەمە ئەم بوون خۆدی چ ئەم بوون خۆدی ڕێخستن ئەم هەر چوون ئەم مەزم بوون بە شەهیدێ خوا بفکرێ سەرۆکاتیا خوا فکرێ خوا سەرۆکاتی دنیای هەمی فکرێ سەرۆکاتی بەلا بوون هەر کەسی بیر و باوەری پێئانی ئەمە هەر چه قەسی شەهید چێت بوون هەف قەسی باوەریامە خورد بوو پەکەکێ مەزند بوو هەر کەسەک پێت حسیە شەر چارەسەری چێ نابێت هەی لە ئاخوا سوار دەبوو بۆ ئەزێ پەکەکێ تو نەبکەم ئەزێ پەکەکێ وانە لیستا ئەرهابێ دەنێ ماقەی ئێگوت کەوی لیستا ئەرهابێ نە ئەنسانێ مانە کەسێ نافتە دەبوون کوردێت نافتە دەبوون کوردێت دەوڵەتا ترکی دەبوون دناف ترکی بەر زلما ترکی دچون ڕادشتن سیلاحی هەمبەری ترکی ڕاتن سەر ئەمبەری زلما ترکا ڕادبوو ما هەv هەڤالێ مە 5 ساڵێ وان دوان چیادە ما ناخوازن خۆشیە ببینن ناخوازن هەوا ببینن ناخوازن نامەلەتی خۆت ژیان بکەن چما ناخوازن یانی هەر کەس دخوازن ئەما دەوڵەتێک زالم و پشتگirتیاوێش دەربە هەبوو پشتگirتیاوێش دەربە ناتۆ دەبوو هەموو دەوڵەتێ ئەوروپی بوون ما هەر کەسی سیلاح دەدایە هەر کەسی ئەردۆغان خوار کارتانی لەسەرمە هەر سیلاحەکیتانی لەسەرمە جەرباند هەر کیماوەکیش دەرەکێتانی لەسەر کوردات جەرباند ئەما تەوی وێ گشیژی ئەم تەسلیم نەبوو ji ber got felsefa got serokatî dame asasê got serokatî danî asasekî xurt bû felsefa serokatî xurt bû her kesî bîr û baweriya xwe pê anî ji bo vêna kesekî digot em herin ê hevalê me got şehîd diketin digot em deyndarê milletê xwe ne em deyndarê axa xwe ne em deyndarê serokê xwe ne Erdogan dibêje ez kesê gulhemberî mi serê xwe rake dibe tek yek ziman yek al yek ziman û yek ala te bera hebe negotin hebe me negotî ala xwe daxîne hema ev kesê di nav te de bi milyona insanên bê heq û hiqûq û bê zimanin wê vana herin kî derê çima projê serokatî dibe her kesê di nav we de wî hemêz bikin û bi aliya xwe dibînin wî bi xwe re biparêzin çima tu vêya nakin em ji jêr dibêjin em ne insanekî wilo berdîwaran e em ne insanekî bêçare ne em ne insanê bê fikr û bê felsefe ne walla em ê heya dawî ber xwe bidin mirinek bi jiyanek û mirinek bi şeref û jiyanek bi rûmet em ê bikin em nabêjin wallahî em ji ter teslîm nabin em sûre em serê xwe jî ji ter xwar nakin te jî li ber xwe dide em jî li ber xwe didin te çi ştik nema te li ser pekekê te neceriband te zor te pekekê şikena bilaks pekekê xurt bû pekekê vê peymana got serokatî da pekekê dinya hemû tije kir pekekê çavê dinyayê mezin bû pekekê bû xwedî hêz bû xwedî qewet bû xwedî hemû tiştê got tu bixwaze di dilê xwe de bû ew di mejiyê xwe de bû ew her kes dinyayê di radibir ser xwe îro nîqaş li ser peyama serokatî dide hîna deng ji dewleta Tirkî nayê hîna nabêje wela ez ê meselen tenê belkî bêje kar bîne bêje welahî belkî gotina terorîstê bi kar nayê ji qirika wan dernakeve nikarin yanî heger Erdogan ji fedîkariya xwe heşî hezira ji rûreşiya xwe nikar bêzî bê wela kazê bêm ser masê rûne te bi hezara siyasiyê me girtin te bi hezara girtiye insanê me medenî berî girtin te bi hezara insanê me girêla te digirtin hema hêsîrek bû dihat ket destê te de
ما هي سيري وان جمعة نبون بقدر وقيمته بخودي كرن املوان خودي درد كتر هي سيري كيما تقرد من داري زلمي دهات كشتن چندك و چند جاره ولی ما خود یه سیاستی بون یکی البر خواه بده سری خورات کرد خستن حبسات بن ظلم و زوری ده او شهید ده خستن و کشتن یعنی دولتکی چاوایه امبراتورکی ظالم جه انسانتیه فهم ندکرن هلال بهمبری خواه بنار ام کرد چاوا بون لهمبری تا و تو چاوای لهمبری کرده که هلا برا بیا بیش ما اف انسانانه گود بسالا بتر جیان کرن بتر شورش کرن شورش گود بری دست پی که تو تیده بو کرداتش حمتش تی خلاص کرد درخست زمان عثمانیا کردات بسر خست زمان وکی دنیا کردات بسر خست طاقت العام سری کردات آنی ما تشخینا کردات هیر نه بقای ایده گها سونا داوی کس نما كردك كي دريبه وبأز نما قبول دكم ظلما لسر بده اجي خوازم وقت دنياي حمي جيان بك وقت دنياي حمي آزاد بجيب وقت دنياي حمي ما فكي مجي هبه للدنياي دنيا حما عالم الناس بك از انسانك كردم حقي مجي في دنياي في جياني هي يعني ما حقي ما في دنياي في جياني تنهي قيام جي وقت عالمي بالرومات جيان بك والله اردوغان خود بهارد ناگهاره ام دی سایه برینه ام جی کثیر ستیه خوار نکرد امش کثیر جی سر خدانای اما 52 ساله دمی بر خدان شورش شکل دار خستن چاوا بو شورش ملتکی دوی شورش ده هر کسی او ناس کرن هر کسی فکر سروکاتی ناس کرن فکر سروکاتی د شرق الاوسط دی گوهرتنی چه دکه یعنی گوهرتنه که گو چه دکه گوهرتنه که چاوا گوهرتنه که ام بیجن دنیا همه آرام ببه شر نمینه هر کس وکف جیان بکه ما في كيل جم كيبه حريق بقى ما في خوا اف شورش هيا وقت دم شورش هر چو مزن بو هر کسی خالی گرد هر کسی تبلی بو جبو وی تشتهانی اما انا كاجي هگر فسخ كر سلاح ام نابيجن داوي ام نابيجن اما وقت قوتن سلاحي خدين كونغري دوازده يمين وقت اف كونغر چه سروكاتي جوارها شان قو سلاحي خدين ايد بسا شر ببه هگر شر و شر نهام داخل کرنجی چاره سری جناب يعني دم گو سلاحي خدين دوی چاغي دولتا تركي خلهم بري في پیام خو بگهره چه حلفي ويبن چه دخل سر بن چه معارضي ويبن چه حکومتاوی و برلمانی ویبن گرکی اوجی بین گوهرتن ام دبیجن ام بوی پیاما سروکاتی رانه بس دوی گوهرتن چه ببه نه گوهرتن لپل به و سر تاوله ترکا بمینه گرکی وایا ترک جی خواه پیر بین گوهرتن ترک جی خواه بگوهرن وقت نها سروکاتی چاوا سکنا سلاح فسخ کر گرکی ترکی جی هم بری ویا خواه بگوهرن هگر دکی جان هیله دبه ما جواک مشکله ام دبیجن دناب مده چه دبه انسان جوی پیام سروکاتی فهم بکه پککا کم فهم بکه پککه هات گوهرتن پککه بو پککا جواکه گرکی اف جواکایا جیل گو خل هم بری ویا خو اساس بگره ایجاب گو اف پیام ایجاب سر کبه سروکاتی تنه نمینه سروکاتی آزاد ببه گرکم سروکی خو آزاد بکنی جا دناف خود بمینن هگر جوی حبسی در کبجی چونو هاتنک الجم هبه در فتو امکانی پیر هبه کارب کارکی دنیا جیب سرخینه لگوری وی قراره گو در خسب لگوری سر وی قراره بمشن گرکی گوهرتن دنا محد و جیات چه ببه گرکی انسان میه گونهال وی داری لگوری پیامی بو پارتیا جواکی گرک جواک ایجال لدورا سروکاتی کن ببه خردبونه که بخور دینه جبرگو اساس پکه که سروک دانی و سروکاتی جیل سر سکنی و هگهاند حتا داویشی
گەرەکی ئەمژی بان قرارێ سەرۆکاتی ڕەبن و ئەم خاصەتەن ئەم ژن گەرەکی ژن دەحقاتی وی بکەن ئەسکەری ئەو بخوا کاری خوا دکە ئەما مەسەلەن جڤاکە مەی مەدەنی و ژن خاصەتەن ژن دەرفەتا گۆ سەرۆکاتی داوان گەرەکی گەلێکی سەر vê کار بکەن قەلسبوونێ لەوازیە نەخن کارێ خوا دێ ji bo hetانî gokaribin serokatî ji azad bikin ji bo xwe azad bikin gerekî xwe civaka xwe û derdora xwe hemî azad bikin ev jî tê ser milê jinê gerekî jin guhertinek mezin bi xwar çêkin banga mij hemî jinar heye hemî jinê got ji jinê dîmokrasî jinê got ji dîmokrasiyê federaliyê çi tiştê heye di mejiyê jinê dirû tê gerekî jin vêya xwe kom bikî ser hevdû jinê bakur bin jinê sûrî bin jinê hemî derê bin jinê dewleta bin ê got niha dixwazin xwe azad bikin gerekî fikrê jina hemî bibe yek jin hevdû bigirin jin hevdû xurt bikin got karibin jin bibin asasê civakê gerekî ev civakaya got serokatî dibêje jin bera xwe pêş xîne civaka xwe ava bike civakek dîmokrasî zarokê xwe jî hemî ser vê terbiya dîmokrasiyê zarokê xwe jî hemî ser vê terbiyê mezin bikin gerekî ev bibe nav jina de jin peyama dîmokratiyê bela bikin jinê dinyayê hemî xwe kom bikin hevala Sekîna du cara wextê got hat cem serokatî piştî ji hepsê derket hat vê derê Rojava du cara ji xwe hat cem me li vê derê bêtir li aliyê milê Amûdê dima 2004 jî demê ez çûm ciyê wêl wê derê jî dît heval ya îca bir behsa xwe jî dikir behsa jinê dikir behsa meselen zilm û zora dewletê dikir yanî pir tişt mijê jî girtin yanî wilo jinek bihêz bû bi rastî yanî hev qas zilma got di hepsê dîtibû jî tevî wê jî jinek bihêz bû jinek wilo bi qewet bû jinek sernigê xwe disekinî bi rastî min gelek tişt jî jê girtin ha demê şevekê li cem me ma yanî pir behsa tişta kir yanî min digot mi li cem xwe digot demê got ez vê zora hanê vê zehmetiya hanê ez bibînim qet tev ez vê rêxistinê jî naxwazim te hev qez dît û tu hîn jî sernigê xwe disekine û tu hîn jî jina top dike û tu ji wan re diaxive û tu tîne ser riya fikr û felsefa serokatî digot anê dijmin ne dijminekî hêsan e ne dijminekî em bêjin welaî dewleteke û di hema em ê li ber xwe bidin em ê digot ne welê dijmin bêsanî lê nener dijminê te tu carî nabi dostê te di kut fersetê li te bibîn wê li te xîn şehadeta hevala Sekîne û teqrîben jînda min teqrîben bi hevdû rabûn yanî ez heta vê deqê jî dibêjim xwezî hûn di nav hevalê xwe de bana binebê we çi qas tişt bi jor xistana we çi qa tişt pêş xistanaya we çi qa tiştê nû ava kirbanaya ji ber got ew ê berê xwedî fikr û felsefa serokatî bûn hevalê serokatî bûn bi hev re deqê sozê xwe bi hev dan bi hevdû rebûn wek hevala Sekîne wana bi hevdû rebûn hevalê destpêkê bûn mana demê heta niha di nav vê şoreşê di mavanaya ev şoreşa got pêş xistin wê çi qa fikir pêş xistana wê çi qa tiştê mezin kirbanaya xwedî hêz bûn xwedî qewet dinya heme anaka dibêjin benat il kirat bi erebî dibêjin jinê Kurda keçikê Kurda dibêjin fidawînin xwedî fikirin xwedî hêzin eskerin cilê wan û sîleha wan piyê wan in azad dijîn dinya hemil ser vêya disekin îro Ema wextê got şehîd jî diketin bi rastî zora me jî diçû me nedixwest ev hevalê me got hev qas kedawî û tehbawî hik qas pêşketina wî me nedixwest hevalê me şehîd bikevin
هەری هەڤالێ مای هێژا شەهید دکات دژمن ددان پێوان حتا گۆ ئەو شەهید دەخست پەکەکێ دلۆجیە پەکەکێ مەژیە پەکەکێ فەلسەفەیە پەکەکێ فکرێ ئەف فکر وەختێتە ئەف فکرا ڕانەکرایە زاتەن مەزن ژی نەرد پەکەکێ مەزنبووناوێ بە فکراوێ دلۆجیاوێ گەلێکی